Студия «Принц мира» представляет. Albatta, hurmatli futbol suyuvchilar, futbolning keyingi jamiyatda birinchi o'yinda o'yinlari 1986 yigitlar o'z boshlab beradi. Odatdagiday salomlashuv ko'rib turganingizlarday. Oranжевый formadagi yigitlarni ayta ketsek, Taygan komandasi ekan, jashil formadagılar Alabay komandasi. Oranжевый formadagılarni tanishtirib o'tsak, Uguloydan tepchi yigitimiz Stalbek akamiz bu yerden soqqu. Zamir Isayev birinchi golni jaratuvda. Zamir Isayev birinchi golni birinchi taymda jaratuvda. Tanishtirib o'tsak, Adilbek akamiz bar, Renat akamiz bar. Oranжевый formadan Bazarbek akamiz bu yerda Alabaylar komandasında. Alabaylar komandası dağı yaxshi hareketli görüydü. Bu yerda Batır akamiz pas bergen bolчу, Tilak akamizga bu yerdan yigiliksiz bo'lib qoldi. Ikkinchi jolqu şans keldi. Bu yerdan tepish kerak. Birinchi soqqusi tebe qoldi. Albatta ikkinchi soqqusi yaxshi bo'lmay qoladi. Bari bilib ko'ruvdi tuğanlar. Mına Tayganlar komandası ikinci taymni başlaştı. Birinci taym 3-1 esebinde ayaqtadi tuğanlar. Ököten 20 yıllıkka gelgen bizning akalar. Aka. Tayganlar komandası. Utat o'xshaydi. Tayganlar komandası. Ele getkensin arı, göz yirmemde öttü 20 yıl. Partalaşım yakınlarıma gelip durat bugün ırdağım, gelip durat bugün ırdağım. Büyük bolsun kadır barkınar, alıstarga jetsin dankınar. 20 yıllık bu yıl bizdeki. Kaydasınlar 86'lar. Alabaylar komandası ikinci gol jaratdı. Var bolgula 86'lar. Alabaylar. İki top. İkinci time. Beşek önde Tayganlar Okutçuluk günde resimde, Beşek önde. şoğulçubuz günde geçimde. Kasetadan muzika uğup, oynuğumuz kança veçirde. Bilegen biz kança veçirde. Büyük bolsun kadır barkınar, alıstarga jetsin dankınar. 20 yıldık bu yıl bizdeki. Kaydasınlar 86'lar. Bar bolgula 86'lar.
болсун адыр баркыңар алыстарга жетсин даңкыңар 20 жылдык быйыл биздики кайдасыңар 86-лар бар болгула 86-лар бийик болсун адыр баркыңар алыстарга жетсин даңкыңар 20 жылдык быйыл биздики кайдасыңар 86-лар бар болгула 86-лар 86 менен 85'ler полуфинal. Пока азырынча шөт нөл-нөл. 2-1 89'lar. Экинчи голду жаратты биринчи таймда. Oo! Oh! Koşturan! Ürçükten koşturan eline! Gel çıvartacak ha! Var. Yaşıl formadağılar, muhallimler. Ana eski set hem de. Aranjuri settekiler 89'lar. Aranjuri mi? Aranjuri settekiler 89'lar. Hurmatga tepti, oh! Yaxşı. Çavaççı oynayacak Emre Bey. Pas değerine mi? Hem pas değerine mi? Oh! Yanlış akay bir gol yarattı. Gol kaçırmayın. Ağaylar 1 89'lar 1. Ошону менен туугандар футбол аяктап жатат. Мугалимдер командасы 3-орунга ээ болуп калышты. 89-жылкы жигиттерден полуфиналдан утулуп 3-орунду ээлешти. Азыркы сиздер көрүп жаткан финал 1985-жылкы акаларыбыз менен 89-жылкы жигиттер финалга чыгышты. Албетте бул жерде 89-жылкы жигиттер жаштыгынан жана чапсандыгынан пайдаланып алдыда озуп баратышат. Бул арена Арпатекир айылында туугандар. Бул жаңы полянын биринчи чоң оюн болуп жатканы болуш керек. Seksen 89-жылкы жигиттер биринчи орунду алганы калышты. Очкосу менен алдыда туугандар. Ушул полядан көптөгөн чыган күчтүү спортсмендер, дүйнөгө тааныткан футболисттер чыксын. Ушуну менен футбол аякталды туугандар. Биринчи орун 89-жылкы жигиттерге куттуктап койсоңуздар болот. Экинчи орун 85-жылкы акаларыбызды куттуктасаңыздар болот. Үчүнчү орун мугалимдер командасы. Турнирдин чемпиондоруна 89-жылкы колдойт. Чемпиондор 89-жылкылар мына. Жеңго дәлдилсиң, жеңго. Canlış çok takmalı ne? Canlıştı. Ondan gelişince ötközü razı oldular ha.
Sizlerde olup, yaş olup, sağınaka ramatılık var ile takım geçirdi oynayan komandanın tasavvunda biz var ile şundayken vakit sekeni kalkışın geldi. Şimdi açmak şahsaka bolup kalıp, baldardı kişilerge iyi gelik. Hiç bolgular, kemilerge, balgolgular, bütün bolgular. Tapqanılar özüңөргө насип кылсын, берекесин берсин. Дайыма ушундай жакшылыктарда элдин намусуна жараган күчтүү кыргыздын кыран жигиттеринен болуп жүргөн. Бардыгыңарга дайыма спортту сүйгөн жакшы жигиттерден болуп жүргөн. Жыл деген убакыт канча суу кечтик кырашып, сагыныч менен көп бүткөн тосолуп бүгүн сыйлашып, балалык кезде эскерип, балалык кезде эскерип, жолугуп досун сыйлашып, 11 жыл бирге басканым, кайдасың бар талаштарым, бир кылып жолубузду күн келди жолугушчу, келгиле классташтарым, келгиле классташтарым, өзгөргөн менен өңүбүз, өзгөрбөй эле өзүбүз, чоңойтуп бизди учурган чогултар мектептерибиз. Балалык кезде эскерип, балалык кезде эскерип, түгөнбөс бүгүн сөзүбүз. 11 жыл бирге басканым, кайдасың бар талаштарым, бир кылып жолубузду күн келди жолугушчу, келгиле классташтарым.